Aprang sih nilitum News 24 Karbiang Lawa channel kelang ratum panan nilitum News 24 Karbiang Lawa bitung kanang litum pan kardom pajerik lo kardom. Si pini lake maduta chini lo pirthia danglong World Environment Day katalon arani. Lasi bangso patha nili kachini pan bore punji nilitum longdo pini apar dilaji 10 kilo no alang litum rake se mate karbilo chal ya sompen pate pipon si alang litum theng prangki achai lek pon la solo cerap chito dun beauty pageant alang litum stami bangso achai lek long cerap chito dun la si litum bang putin ta kado we arat tum stami chini je theng prang jong sabi punte muni ra chethe stami bang ne deji la pente theng prang lang roi lang jeng jong sabi punte litum kireng je phan so krung dip litum bang putin ta chini bangso ajai mek bangte bangso alam matha ponsi karbiang long kang pi mate pirthia dang lo stami theng prang ke arani ponsi ini soson arani ke meke la theng prang ke arani kusi hokon si bangso alam bu thak ni litum niston for kelang aratum phanan ni litum ka chini phan bori ponji je theng prang ke ni ke alam bu thak kese asong tumpen maten kan bilu chal ya song tumpen upi ko song si karbiang long aratum phan than patini bangso alam thak chini phan bor pon pa kese tiripi alang li kong chundak alang li hinten le lam bangso alam bu thak chini phan bori pon na Tansi nil tumiskan fokar bangun channel kanang ikam karo kajeri. Tansi nili kupi puji ya karbiang long aratum hal ya theng prang kupi posi inang kok mate kupi event kupi ali longji maksud thak nali hinten kupi hal ji. Tansi suro parlo media korte nami tum an coba teng dan nami tum kami tum jai mek long apa tum record. Tansi kado wedak Patil Pipon di Phu District, Kese di Phu District, Akhil mati Kese di Phu District Committee, lapan branch dolo, lapan in collaboration with Karbiang Long Beauty Pageant, Bong tum samai do, lang tentang kata ini untuk collaborate with the ini lapan so aja mek World Environment Day, mati Warmon Arani. So aja nek kipon along kami ketahui kami ini kardom itu masih kalian loh ini aja nek bangke World Environment Day kayak international issue jadi teman adim along alam jat kali international law national law lapan itu just mepet ke ini pembahasan lapan nah sangkang tung bangke je non 19th century long lang dam pulute 19th century pen non lang dam pulute 19th century pan ma temperature bang ken non 21st century long bang ke 1 degree celsius 1.1 degree celsius ang bat ado sila so teng dam bong lang pulute mo 2040 ba 2030 long ke lam si double triple nang ke kar om ba arni ke so chat nang kok tek raratum ke solang doraratum masih jasa mepet ni yang labaso amai long isi message dipigang tu bangke je ili tum karbiang long ke asama oksigen posisi tantang ladak bangke isi oksigen isi kopi posisi tanang kok ma bu bangke je ladak karbiang long ke lang roy lang jeng lok theng prang rong laban kado we environment kami wir seng song situ masih oksigen capacity bang ke asam long landam lo boleh karbiang long hello si ke plang nai laso property bang dok kita laso property bang ke pini teglong lo laso property bang ke nangga celara song si teglong di tum kado we ta tema ini tum physically si feel long lo ini tum witness long lo natural disaster ben ceng lo lapan temperature nang ke kam ben ceng lo si besar alam lo example lo lagi fake alam lo acuning nengkan suri ini ra ingkoi ra ini Julai cik lo update bang ini tengi bulan setame laso cik lo long temperature ke bat 41 degree celsius anang le damrok laso 41 degree celsius an ke le damrok athe bang kopi polo pulote lage si global warming si karbiang lo property natural resources puna dan thank prang puno anibang kepalu anibang kepalu along sido dan langroy kami ngalang kami kecil bu nang bat nang lo dan hello sonsuri
problem dolo lapen floods kami uncommon unprecedented floods kami itu tek long lapen monsoon kami arbe gejang monsoon arbe gejang season hai ke coba ikut monsoon season ni kenang sok hai ke coba ikut season ke so monsoon season kami non ke regular kali intermittent irregular asal sih nak cuman non tak teglong lagi tu arbe kadure long asal situ bisa lam lo bali bathar hawat ke ningkan hini ni dolo hai coba long le rata tu hai coba long le la so condition long situ asi lahai ko thak kadok we mil tu kese hin pen stame central committee pen tenglo district committee branch la pen tum bong tum pen duty pejan do an stame ni tum la so awareness bang opinion to takali kai ke ni tum my meeting do an long stame ni tum la so message bang ke la so awareness bang ke ni tum strongly ni tum raising tum la pen pointing tum so lama ke masih kadok we media hoi pen ngan tum media hoi pen ni rata tum han kacung ri kang tung ke ri tum karbiang long citizen do an stame ke take ding la pen students community la pen pusar tum do an stame environmental awareness bang ke do sikime la il tum warmon il tum nang roi lang jeng la pangjang kon ke di la pen kecerai kom dun thek di pan il tum kai ke rok tok do dun thek nang di sini ni kan sunu ring acha ini tum non telepon nombor no je karbiang long kang son thanki thang kang hu agari amot bodo itu forest department tu tamen ne pon bong ken anu ken ne pon to bang so buthak nang tu ke ase hoi pen mate nang tu asong hoi pen ki tu alang tu han tu ki message pin tu lo bang ke di tum pen di ku dam ji ku bang ke the forest department pulote lage si protection da pulo la pen conservation da ladak las department long masih dola lo protection force dola la pen conservation of forest development afforestation of forest development asi forest ke protect donji phanke sufficiently tum department long si dolo apawar dolo si tame tum kopi pot si thengpiarong ke paru ani bang hai nang donang kokma lapen kapek forest natural resources mukha kapanohok asai lang no lahai kopi pot si do kokma ko bang ke tum check and balance organization to manage check and balance ke dudunang kenang sok lapen tum local jeneba hala so isi particular forest long local arak tame hala dak kece protect nang kenang so si isi government pen tame strong resolution enang je labangke check nang ji lapan kese hin pen bangke si strong message ping tu je thengpi paru bangke ington nang ko illegal corporate plunder to tu mane company tum lang ki tum kachong kupon lang ki tum thengtang rong ar long ke lok noi koila noi lang ki tum si nang ki control som si stop som teklong si corporate plunder ka stop nang ko la capitalist tum adak ki control bang ta la bang ton nang ko la hang ton si through democratic decision democratically rat and concern MC lah itu property bang di controlling lah kan decision tami enang si through rat hoi kan si nansi ko bang tu alang litum non pini son apor ke me jelong pen alang litum bang so thengpi thangpang ki jai meg long karbiang long ara tum han misen lam ko thak ke than pon la pen anso se alang litum non ingnam ke paru boma bang ku bang pi han stame alang tum misen message ki pipot alang tum han churu palo apar thot ili tum News 24 kalang ratum phanan ku thapa chini phan bori ponje alang litum nangke bang so jai meg long cherap chitu dun beauty pageant alang litum hotel kupi ko son si puji bang so kini what environment de alam pathak alang ahin kana transi chini phan bori ponje transi hai chitu phan information so pa demo sidan hum phan karum aje transi nang what environment de pathak nang ben ka ke long ara tum phan de thong ki theng phan ki ni ke som nang pathak nang ben kalau ini saya beli kalau
anu tin bus tami thengpi thengpang ka cherai kinang sol athima non for we nang li rock pen ke tum kar biang long long kinang ana thengpi kan ngok phon long lo la si la so thengpi alar ke ini mi thang chi ipon rep i hem idung rai bus tami ki in ki mi adim an ki ipon fcc mane chuning ri lo kar biang long ara phans tami nili tum non wall environment de long patti dun no man jok tami celebrate dun mati di la ke school long tami ma jok tami ik thengpi ke do dun do tami la so thengpi alang tum cherai re ti chilang le ti mo phi bang ki asla son bang avidan nang pola pen wall environment de det le thengpi nang ji pu bang kali lasi un an ben ki mi thang long ri long pa cherai phan ki ang to narat along sami alang tum long si mane apawar do lo mi thang chi long ri long pa cherai dun phan chera dun phan ke lasi chuning ri lo je madu pistami mi thang environment han cha save chi han si chuning ri lo la pen not only plantation mane thengpi thengpang ki det le wall environment di bukali athima no ni tum common issue la ke global warming no start amin je lo lasi labang so issue pakom ji han pulo di tum plastic use sami pakom nang ko la pen hok kita maling pini garbage hai sami di war tap kita nang pol hai bang gi thang ten mata chichini mati di lasi la hai ten un an ten ke chiri nang ko non karbiang long ka phang ok sami di ro thima la ke global warming joining lo mati di lai mi thang careless joining lo mati lasi un an pen ke mane mi thang responsibilities chichini ji phansi chuni lo ka de alang litum tuning ripon lo thengpi thengprang e chot takali alang litum kacerai kacekom ta kena so panang li hinten pachini pon lo lape da anso se alang litum bangso jai meg long sta me alang litum cepatu pon lang pusini litum ni thipon lo ta sipini jai meg kayan si ripon chepo puthot ma permission hon teni litum ni 24 kar bang lang ratum phanam litum anso se bangso ajai meg ma thengpi thengprang ki ajai meg anso se paklang phan bori pon ni long camera person kangbura teronang jarap chitun pen pita pangda pon ni jiten teron ni 24 kar bang